Jırlarında yaşayan, yaşayan, şuna göre de biz İng Türkem Haniler Beyremi aldığından Tataristan'ın halk artisti Haniye Ferhi'ye bağışlangan, anın jırlarından durgan konser koyara bulduk. На сцену приглашаем помощника губернатора Ульяновской области Марину Павловну Беспалову и Героя России Олега Игоревича Лабунца. Встречайте! Дорогие, милые женщины, я поздравляю вас с этим весенним днем, днем 8 марта. Хочу прежде всего вам пожелать крепкого здоровья, успехов, удачи. Вы наш тыл, вы нас рожали, воспитывали, поэтому низкий вам поклон. Ну а самое главное, хочу от всех ветеранов, сегодняшних воинов сказать вам, что мы всегда защищали и будем защищать наше мирное небо над головой. И всем мирного неба. Спасибо. Милые, дорогие, любимые женщины, позвольте мне поздравить вас в этот солнечный весенний день замечательного праздника, женским днем 8 марта. Пожелать вам самое главное, самое дорогое, что есть у человека, это здоровье, много здоровья. Пожелать вам добра, пожелать вам милости, благодати, пожелать всем нам мирного неба над нашими головами. Красоту, ее не спрячешь, ее видно. Разум, его слышно. Наши дети выступают, просто замечательно. А вот любовь, доброту, теплоту, ее чувствуешь. В этом зале такая теплая атмосфера, как дома, как в большой дружной семье. Я знаю, что Центр татарской культуры именно является тем очагом, тем местом притяжения, куда идут все. И хочу сказать, что бы ни случилось, как бы ни было в жизни, женщина, она всегда сильна. Никогда женщина не соревнуется с мужчиной, но женщина всегда уважаема. Женщина как земля. В землю бросишь зерно,
руководит. Женщину бросишь сперму, дитя родится. Мужчина построил дом, женщина очаг создала в доме, теплоту, доброту, уют. Женщине принесли продукты, она стол накрыла. Женщине сказали доброе слово, она свое сердце отдала. Ну уж если женщину обидели, то мало никому не поможет, не покажется. В этом женщина вся, в этом все мы, милые дамы, в слове большом, Родина, мать, женщина. С праздником вас, дорогие! И позвольте в лице вашей хозяйки замечательного центра Рамили Савиной вручить небольшие подарки. Это чайный сервиз, чтобы вы как можно чаще собирались, обсуждали все насущные проблемы, теребили немножко всю власть и всех чиновников, и не только, а может быть и наших вторых половинок, по тем или иным вопросам, чтобы нам создавали женщинам уют, теплоту и комфорт. С праздником! Огромное спасибо, спасибо, огромное спасибо. С праздником! Мы тоже вас поздравляем, любим, ценим, уважаем. Спасибо. Спасибо большое за ваши теплые пожелания. Взаимно хочется сказать. Спасибо. Hürmetli tamaşaçılar, Eyde güzelliği yaratan jırçımızın durmuş mizgillerin iske alın. Хания Фәрхи Башкортстанның Тәтешле районы Югары Сәләй исемле кечкенә татар авылында туа. 17 яшендә Мәскәүгә китә, анда югары белем ала. Шул ук вакытта музыка училищесында укый һәм Пятницкий исемендәге рус хорында җырлый башлый. Аннан Ярчалыга кайтып, Бәйрәм исемле яңа коллектив оештыра һәм гомере буе сәхнәгә тугры булып кала. Хания Фәрхи татар җыры халыкара фестиваленең 35 тапкыр алтын барс иясе. Татарстан Республикасының ат казанган халык артисты. Һәм Казанның Бауман урамында Хания Фәрхи йолдызы балкый. Сагышларда синең җырны суздык, шатлыкта да сине тыңлыйбыз. Җыр моңнарың саф күңелең өчен, әле дә без җырын җырлыйбыз. Каршы алыгыз, сәхнәдә Урама фольклор ансамбле. Oh
күренекле шәхесләргә бай минем газиз халкым. Алар турында сөйләргә бар минем туры хакым. Сәхнәгә әлеге концертны оештыруда зур көч куйган Ульяновск өлкә татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Рамис Фарук улы Сафинны һәм татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рәмилә Хәйдәр кызы Сафинаны чакырабыз. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, ерактардан килгән кунаклар. Беренче рөхсәт итегез сезне якынлашып килешүне иртәгә булачак халыкара хатын-кызлар көне белән котларга, сезнең гаиләгезгә бәхет, тигез тормыш, тынычлык теләр идем мин. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек булсын һәрберебездә дә. Әлбәттә, бүген Хәния Фәрхи яраткан җырчыбыз турында менә шушы истәлек кичәсе, истәлек концерт уздыру очраклы түгел, бәйрәм алдыннан. Чөнки Хәния Фәрхинең бөтен күпчелек җырлары мәхәббәт турында, аналар турында иде. Шуңа күрә дә менә шушы концерт бик җайлы һәм уңайлы урынга килеп урнашкан. Чөнки белән рәхмәт аны оештыручыларга, әлеге идеяның авторы Алсу Ишат кызы Альбетова бик зур рәхмәт әйтәм. Әлбәттә, минем язмышымда шундый һөнәрем бит инде шушы 34 ел эшләү дәверендә бик күп кешеләргә аралашырга туры килде. Губернаторлар да булды, президентлар да булды. Алар белән якыннан аралашып, очрашып, сөйләшергә, гәпләшергә туры килде. Артистлар турында инде санап китсәм, алар бик күп. Әлфия ападай, Хан Шакировлар да, Фәридә Кудашевлар, бүген бик күп исән булмаган артистларга аралашырга һәм алар белән сөйләшеп утырырга насыйп булды. Шулар арасында күңелдәге иң якты урыннарның берсе, әлбәттә, ул безнең дустыбыз, гаилә дустыбыз иде, Хәния Фәрхи дип әйтер идем мин. Шул мәгънәсендә якын иткән җырчыларыбызның берсе. Озак еллар дәвамында 92 елдан алып без аны соңгы көннә кадәр аралашып яшәдек. Ул Ульяновскида, Уфада, Казанда һәр вакытта очраша иде концертларына баргач та. Шуңа күрә ул безнең өчен бик якын шәхес булып калды. Хәтеремдә 1994 елның гастрольдә килгәч, Ульяновск өлкәсенә 2 атна йөргәннән соң безне ул үзенең берәр авылга барып ял итеп килгән дип Мәләкәс районы Мукшыкүле авылына безне чакырдылар. Гыймран абый, Хисмәтул һәм Хәмәйрә апа һәм без анда 3 көнгә киттек. Бик матур шундый күңелле булды. Урманнарга чыктык, табигать кышында җырлап, уйнап килеп, менә шушы хатирәләр бүген дә истә калган. Менә һәр бик кечкенә генә шуннан төшергән кадрлар бар безнең. Шуны 1 минут ярымына карап китик. Менә шуның истәлекләр булып калган. Хәния Фәрхинең 1994 елда Ульяновскига килгәч, августның 25-30 числоларында иде ул. Газинур Фарукшин һәм ул бәйрәм ансамбле белән җибәрбез. Менә бу гаилә альбомында калган фоторәсемнәре, УАЗ автомашинасында концерт хәзерләнә булса, бүгенге көндәге Дуслык парк дружина Рудовта мемория аягындагы анда барган идек. Аларга шәһәрне күрсәтеп биргән, язып калдырган автографлары, Газинур Фарукшин, Алия кызы Хәнияның беренче рәттә, Хәнияның 28-29 августта Габдулхай бик Таһиров Хәкимовка чыккан концертлары белән килгән вакытларында анда чыккан. Хәния Фәрхи белән Газинур Фарукшин, Алия бездә Лейтен урамда торганда кунакка чыккан фотолары булсалар. Таныш йөзләрне чыгартырсыздар, кайберләрегез, таныш кешеләр. Менә шушы фотолар бүгенге көндә инде безнең менә шул матур мизгелләр булып сакланып калды күңелебездә. Һәр вакытта да без аны искә төшерәбез, альбомнарны алып барганда. Менә нинди матур күңелле чырлар, күңелле вакытлар булган икән дип искә төшерәбез. Әлбәттә, Хәния Фәрхинең җырын җырлаган саен, радиодан, телевизордан да ишетсәк, менә шу аралашып яшәгән көннәр искә төшә. Һәм менә беләсезме, Мәләкәс районы Мукшыкүле авылына баргач, Хәния Фәрхи бер кичне үзе гармунда уйнап бик матур бер җыр җырлаган иде. Ягъни бүген Газинурдан да сораштым, шул җырны ник җырламый икән ул дип. Ул җыр инде мен телевизордан да, радиодан ишеткән юк, шундый күңелемә кереп калды ул минем. Ягъни һәр кайчакта җырлап куям, бер генә куплетын сезгә җырлап беләсем килә. Мин
yıl ey görmesem de jide yatqa gözde salmam jide yıl ey görmesem de Ağıydırını iğnelep buyla yüzersin ey ürdekeyim taşlayayım desen taşla devrim taş bulsa ey yürekteyim taşlayayım desen taşla devrim taş bulsa ey yürekteyim taş bulsa ey yürekteyim. Артист булдырга бурма. Рәхмәт, рәисім булдырдың, Аллаға шүкір. Бик қатты борчылған едім, бик ұста жырлыйсың екен, рәхмәт. Қадірлі достар, шындап та мына Хәния турында сөйләшкәндә, аның жырларын тыңлаганда никтер жылыйсы килә. Иртә китте кызлар, шулай бит, егетләр. Шундый матур тавышлы, шундый шибәр ханым, изге күңелле, чиста күңелле кеше менә вакытсыз китеп барды. Тәкъдирдән, язмыштан узмышлар юк. Без инде моңаймыйк, тормыш дәвам итә. Иртәгә безнең әниләр, бәбиләр, хатын, кызлар безнең. Шулай итеп, мин сезгә барыгызга да саулык, сәламәтлек, гаилә бөтенлеге, дөнья рәхәтлеге телим. Дөньяның рәхәтлеген тоеп, һәрбер көннең рәхәтлеген тоеп, муллыкта, саулыкта яшәсәк иде. Җәмәгать, һәркемнең өенең түрендә бәхет йылдызы балкып торсын. Сезгә өйгә кайтканда да, өйдән чыгып киткәндә дә бәхетегез сәлам биреп торсын. Бәйрәм белән сезне, кадерле хатын-кызлар. Geçmişte 94 yıllarda Haniye Fərxi bilen Gazinur Fərxi Beyram ansamblı bizge gelip ülkemizin rayonlarında, avullarında çıkış yasadılar. Hem min bundan 10 günlük indi onun şuşu konserti hazırlamakta Haniye'nin birine Abdülhay'a şatırattım, onun bile birge şen kişilerge şatırattım. Hem şuların birisi o Gazinur Faruk Şuyunlara şatırattım. Bu günde Gazinur Faruk Şuyun Kozan'da yaşamayı, Turşuk Gitireç rayonunda Kozan ardında yaşayıp üzgürtü bilen hem Gazinur'ga şuşu tilegimde etkeş, Ramiz Payşan saat neçəgə gelip işlerge dedi. Bir süzsüz rıza oldu. Mine o bugün bizim Ulyansk'a gelip düştü. Bundan 4 saatlik her sizin karşınızda, sizin kol şabularınız, alkışlarınız aslında Rıdvan Gatır'ın İlklenmişi Kutlanışı'yla en popüler jırçıların birisi. Fotoğrafların alt kadarlı artist'e Gazinur Faruk Şuyuşaklar. Rabbimiz istedim. Rahmat, hayırlı kez izlemesiz, hürmetli Ulyan Tatarları, yoktaşlar, dostlar, rahmat çakırığınızga. Bizning Haniye Fərxi bilen tanışu 91 yılda gelip çıqqandır. Ben Jeykin'i Alar rayonunda biz gastrollerde benim brigadada Siragay'gani Alar yükövüne kalgan konserttan soň şolay ol bizge konsertga kelgani bizning konsertga bizning gastrolga vaqtında Alar yükövüne kalganlar benim abida men Uqtadır yol, şunda benim bilen vaqt şahına çıqqan konsertqandan bir 3-4 kişi gitədir. Şolay deb biz iki brigadadan bir brigada jıyıldık da
аларның Мәскәү бригадасы таралған енді байрам деген Мәскәүден шыққан бір ол. Шуннан біз матур гына Қазанның байрамын эшләп куйдык енді. Эшли ол бик зор матур гына ансамбльгә әйләнде. Башта ул Газинов Фарымшын һәм бәйрәм ансамбле дип йөрткән ике дана, аннан соң бәйрәм ансамбле генә булып калды. Халык концертлар белән йөри популяр ансамбльгә әйләнде инде. Заманы да ул чагында күңелле заманнар түгел. Советлар Союзы беткән, РСФСР башланмаган чаклар дигәндәй шундый. Бик авыр вакытлар инде. Йөрмәгән җир калмады. Аның акчалары да, аппаратурасы да шундый. Шулайрак инде ул чагында, юклык заманы. Шулай да безнең барсында киемендә, аппаратурасында җиштәдек инде. Популяр ансамбльгә әйләндек. 4 ел бергә эшләдек. 2 ел бик зур аварияга очрады. Исән калдык. Аннан соң ул шул Чаллыга китте инде, күйеүгә чыгып, Чаллыда уйдан бригада белән мин аны 25 ел күрмәдем. Менә калган сүзләр. Хәзер шул ансамбль белән бергә эшләгәндә җырлап йөргән, үземнең җырларым сезгә багышлыйм инде. Икенчедән, тагын бер сүзем, хөрмәтле, кадерле хатын-кызларыбызны котлыйбыз. Балалары булмаган хатын-кызларның балалары булсын, матур итеп үстерсеннәр. Булганнарның да матур итеп, балалары, оныклары булганнары, балаларының, оныкларының хөрмәтен күреп яшәсеннәр. Киркәле таулары биек булса да мин нәгәрем гомер буе менеп җитәрме торган бер. Киркәле авылы кайда биек тау итәгендә, тауларында сагынып кайтам, шитләргә китәмен дә. Киркәле таулары биек булса да мин, туган җирнең сөйгән ярының, дусларның кадерен белик. Киркәле таулары биек булса да мин, туган җирнең сөйгән ярының, дусларның кадерен белик. Kırkale'nin şişmeleri başlık ağa şıltırap aksın şişmeler ilge iminlik dilep. Kırkale dağları büyük bulsa da büyük, tuğan cirinin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Kırkale avılın çıkkaş, umma gitken yıllar var. Sizin күңелдән iler var, bizde sağlaşımlar var. Kırkale dağları büyük bulsa da büyük, tuğan ciğerinin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Kırkale dağları büyük bulsa da büyük, tuğan ciğerinin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Kırkale dağları büyük bulsa da büyük, tuğan
aklım sigan yarının dostlarının kadrin bilir. Dur rahmat kadir dostlar, dur rahmat. Kadir hürmetli, kadirli zatlarımızla bağışlap, hürmetli kadın kızlarımızla Arimbor Şilebi yaklarından davran Fatiha. Şaşımının darimanı Uffa taraklarından şaşımının darimanı Arimbor şilagı şilagında şilagı Künde sallıp diga ikamanın yarsı yüreği Künde sallıp diga ikamanın yarsı yüreği Bireylenip bir tuğanıp duygançı qarimanı Bireylenip bir tuğanıp duygançı qarimanı Arimbor şilagı şilagında şilagı Künde sallıp diga ikamanın yarsı yüreği Künde sallıp diga ikamanın yarsı yüreği Arimbor şalları yumuşak kızlar yağmırsın hadi Arimbor şalları yumuşak kızlar yağmırsın hadi Arimbor şilagı şilagında şilagı Künde sallıp diga ikamanın yarsı yüreği Künde sallıp diga ikamanın yarsı yüreği Künde salınıp dibe Onun yarsı yüreği Dur rahmat, gitmey bulmay sukmaklarım kırlar aşağıda Alda minidirlar gider, yırlar Tomar alıp senger yağlı hidep boyuz şava Yalan tebi yıgıra yaşayımlar miman dava Gitmi bulmay sukmaklarım kırlar aşağıda Ayla işte yanar uşak bulup ümit güda Gitmi bulmay sukmaklarım kırlar aşağıda Alda biri yanar uşak bulup ümit güda Irgı polis bulkanlanıp yıllar atılıp kala Tuğan cirim, zincirim mine atılap bara Varır yolum erkin basım kırlar aşağıda Ayla işte yanar uşak bulup ümit güda Şiddimde yalnız narat gülüp kaldım basıp Kayıtırışım gidip varam senden savdu
ulaşır. Yollar güde beni çırlar güde şuna gidem. Ayarım sizden bigrek ağır ağır iken. Yollar güde beni çırlar güde şuna gidem. Ayarım sizden bigrek ağır ağır iken. Yollar güde beni çırlar güde şuna gidem. Ayarım sizden bigrek ağır ağır iken. Bakmayın. Hayır. Razinur Farukşin. Uyan halkın hürmetler, kaniyenli hürmetler tüyü için yüzü olarak sizge. Hazır günde videosunu doğru etmişler. Uyanlar seni bir aradalar. Sınırlı vakitte saklayın biraz yol attırdan yuvalma biz seni yaratabız. Canlar sana icat oluşar diyor. Bizden uyan sırlarına seni yapıyoruz. Rahmat bigrek ağır iken. Hazır o bağla görme. Rahmet davra dostlar. Hazır o şu oynayan rahmet şu mağnasından cemaat buna bu zamanlar bir gün akşam sıramışan kilip cevapçak kısa dik sireksiz yaratası iken hürmet yetesi iken kaniyene hem iski dostlarının anının rahmet sizge bir gör var şimdi. Buna bu şey şeksizge türür bu halkımızga kaç tavşarga senin için. Buna bu bilek anarga anlıga buna alsın bu hem İngilizce'ye bile kaçıralım. Yani bu atlama bir istedik İngilizce'ye. Rahmat sizler uzunluğuna bağlı bir yarada mini yaratma göğsünü. Rahmat sizler, kadri dostlar, uyandılar. Rahmat sizler. Sizin karşınızda kazanılan filmler, kadrocu kınavıdır. Yaratkan Jekçimiz, Kazakastan'ın ak kazanan artisti Razinur Farukşin çıkışındadır. Hürmetli dostlar, konsertimiz yufka alana istek alsın deyip hata olmuyor. Kaniye Hanım jırları her vakit bizde gönülde hem biz alarını balalarımızga da üretip kaldırarız. Sizin için мәңгі unutulmaz anılar hem Sembir karlıgaçları ülke konkurslarının laureatları Dilere Şirapudinova hem Damir Kavalidinov. Sin iken, пожалуйста.
Bilal Şerafettinova, Damir Kemaletdinov. Yaşanan bir ruhum aşar, jırın aşar yaşarım. Quyosh bo'lib balqi ko'kda, yashinlarda yashnali, sahnada duet, Alsu Alfiya, qishqi chiya. Ciğer diler
ансамблі Яулыклар белән бию. Сәнгать җитәкчесе Евгения Николаевна Шишкина. Каршы алыгыз. Güçlü alkışlar bilen karşıladınız. Səhnəmiz yıldızı, məngə unutulmazlıq bunlar ülke konkursu laureatı, Urama folklor ansamblinin Eytep baroşu solisti Vazih Kamalov. Bayanda Tatar Medeniyet üzerine akompanyatörü Nail Ahmetov. Yolguzluğun yazılar, sinsiz artkan kanlar, Küğüller getirgen kız bana, Ilıtılan indi tevgisigen yaralar, Dünya meşakkatini tuladı. Ülkelese geyle ülkele, Yaşlarımı gele bulup Yükkele gele yükkele Bir kaygılar bilen tüleme
yolda elbirinin siyutanı diye ümitlendirmekçi güdelim Nige'inde girek sıkılafın gelmeye Tüde almaz kirli yüreğim Üpkelesen eyle üpkele Di koygular bilen ötüleme Sıkılafın akilingen gayriyar Yüzü yeşlerimine bulup Üpkelesen eyle üpkele Di koygular bilen ötüleme Sıkılafın akilingen gayriyar Yeşlerimine bulup Yoktu yıldızı bulup sıvıdan bir balta Buz yüde yandı vatanım İzgelene üdet dinbergine dile Yekdayım yüce kavrlar Yürükelese geyle ülkele Din kaygılar bilen tüleme Sınavına girgen vadiyar Göz yaşlarını gele bulurma Ülkelese gele ülkele Din kaygılar bilen tüleme Sınavına girgen vadiyar Göz yaşlarını gele bulurma Ülkelese gele ülkele Din kaygılar bilen tüleme Sınavına girgen gayriyar Gül yeşlerimi gele bulurma Ülkelese gele ülkele Din kaygılar bilen tüleme Sınavına girgen gayriyar Gül yeşlerimi gele bulurma Sınavına girgen gayriyar Gül yeşlerimi gele bulurma Ülkelese gele ülkele Esin beylem bilen hatun kızlar, barınızın ve sizge içerliğin sağlık, bereket, şatlık, tınışlık dileyim. Sırrı çişme, belki savlı duvarı Sularını kavuşmara, alıp gider yıllarım Yemin çırları seni yıktırma, günlerle baldım yana yıldılar Bilemezliğine yandırıp canım, yedelim çulur büyük canım Yemin çırları seni yıktırma Türklerle baldım yana yıldılar Bilemezliğine
çağlar Midemizine yandırıp çağlar Gereğim dolar siye çağlar Vazif Kamalov. Jırları anın мәңгілік, jırları anın жылы. Туған canlarımızını da жылыта anın jırı. Қаршы алыңыз, сәхнеде Рәйнә Алиева, баянда Наил Ахметов. Гомер юлы. Gecemizni Güzel Hasanova devam etti. Konak Yigit.
Bilmezsin şol yigit Yaşaysın zökme üzdürü Arıysın yerekli yandırın Gitmesin sarılı korun Çırmakin istenmedi Bebeğim yolunu vermedi Şol yakan adam beklesin Yakınım bir cümle seni
Каршы алабыз. Сәхнәдә Мамулы сандугачыбыз, Сембер җыры өлкә конкурсы лауреаты Альбина Кашафутдинова. Үзенә каратам. Üzüne
алсу таңнан сызылып атқанда, авылымды жырнап ақ мамыққа, ақ туманнар жайылып жатқанда. Қаршы алыңыз. Сағынам сені Петреш, Фирүзе Аббязова башқаруында. Туған якка ашқынып яшибез. Әти әниләрне сагынып. Киләсе җырчылар бер туган апа сеңел Рузинә Алсу, балаларга Фатиха.
Kvartet, Kurama folklor ansambli kızları. Albina, Venera, Flora, Firuze. Basar müntellerine, tortale küreklerin, kızlar siye yigitlerinin eksinin kübüklerin, basarlı savaşlarını, basarlı sellerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli, basarlı savaşlarını, basar müntellerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli. Basar müntellerine, kırsın künillerine, üzülüp çırmak çiğnersin çırçı düğünlerine, basarlı savaşlarını, basar müntellerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli, basarlı savaşlarını, basar müntellerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli. Topsalın küreklerin, basalet dillerine, dünya kullar ettirmesin kızların gözlerine, basarlı savaşlarını, basarmın dillerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli, basarlı savaşlarını, basarmın dillerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli. Basar müntellerine, yıkılı jirlerine, gözüne karab dinlersin sırrını yergenine, basarlı savaşlarını, basar müntellerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli, basarlı savaşlarını, basar müntellerine, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli, mızraklılar dünya dolu karmon çevirilmeli. Urama kızları. Yeneşede her vakitte kirek yakın tuğanlar. Birbirinden kütleşip soğunmasın idi aralar. Sahnemiz türünde sıklanırlık 3-1 tuğan. Reyne Alsu güzel. Gitmegeli yeşillik yıllar. Bayanda Nail Ahmetov.
Karşalığız. Sehnemiz yıldızu. Simbir jiri. Menge unutulmaz bunlar ülke konkursu laureatı. Tuğan Yak Ansambli solisti Ferhat Vahidov. Karşalığız dostlar. Min asma tishida bilmadim. Pardonchi? Fakat halacağım dostlar, şimdi sizin için. Dalı birisi, dallarda, dalı birisi, dallarda. Sandım başım eğdir soygasıyen yarım koylarda. Sandım başım eğdir soygasıyen yarım koylarda. Sardı başım uşasın gitti indi günlerim. Sardı başım uşasın gitti indi günlerim. Senin yanına varıp koyda kardını bu günlerim. Senin yanına varıp koyda kardını bu günlerim. Akırın iskencisi de ak gidip varmışların. Akırın iskencisi de ak gidip varmışların. Hep ayrılmışlardır mi ayrılmışların. Hep ayrılmışlardır mi ayrılmışların. Mavi diller bulgunlara bulgunlara. Mavi diller bulgunlara bulgunlara. Bazı sayılar dolasın sarsan başına. Bazı sayılar dolasın sarsan başına. Kanalır işte kalyan varımızı kimler oynatır indi. Kanalır işte kalyan varımız kimler oynatır indi. Siz bunu aşkım ölüm kimler yuvarlar indi. Siz bunu aşkım ölüm kimler yuvarlar indi. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi, dallarda. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi, dallarda. Sandı başım mektep soygası geliyorum koylarda. Sandı başım mektep soygası geliyorum koylarda. Darbuğunumda dardı buyla ünler gebergenlere. Darbuğunumda dardı buyla ünler gebergenlere. Burada suyum gülgenlere, gürler gebergenlere. Burada suyum gülgenlere, gürler gebergenlere. Rahmetimizdir. Hürmetle atalar hakkındasın yapmanın köşesi için bakıyorlar. Şın ko'nglim sizga qo'ylar bir isanlik sog'lik. Şın yurakdan sizga qo'yma salamlarim. Baxtli bo'lasiz. Ferhat Vahidov. Hadi
Sizin aldığınızda bizning yıldızımız, o da olsa bir şire konkursunun laureatı Zülfine Galyautinova. Hoş geldiniz. Bayram bilen özünüzde kadimli hanım kızlarımız. Kuşulup cümle girdi. Aliye yok. Bana sular. Tatar medeniyet güzelinin yaratkan kulağını, dertli jırşımız Reşit Vahabov isimindeki Halk Ara Tatar Jırı Festivali laureatı Karşalığız İldar Nasırov. Ne güzel güçlü alkışlar bile kızlar. Sevgili günler izlenmesi. Kulağın yanında sağlığı. Başkanımız, kuşlarına, birgene. Şişme
şeşretim uynavuzlik Su şeşretim uynavuzlik Süydürge boylarımda Su tamşıları Su tamşıları Bağlarım zinlarımda Vayda mele eldirmişke Şişmeye Vatırak Muhammad Düyen mama Sürümünü şişemeli Sürümünü şişemeli Benim bilen bir saklı İdil kalıp bir yoldan bile almışlar Eldirmiş yaptılar bizi Eldirmiş yaptılar bizi Ömrüme düzenleri Umut yürekli şügütler Umut yürekli şügütler Dinleşte güzelleri Vayda mele erdirmişken Şişmeye düşemeli Aman zili süyem değil Süyem kaman sinerim Sırrını şişemeli Sırrını şişemeli Sırrını şişemeli Sırrını şişemeli Buryan sizin için Hepimizde Hamda indi mana fotosurat mana qo'yganlar. Bu mening Xaniyapaning birinchi konsertga boruim. Mana 2016-yilda shu qatli tilab bordim men shu konsertga. Endi ayttirmishni jiladi u. Endi konsert shuning bilan tamomlandi. Biroz ilgari olmadim konsertni to'layim qarorga. Sahnaga kirib chiqdim Xaniyapa yanına. Xaniyapa, isanmisiz deb, isanmisiz? Siz kim bo'lasiz? Men Ildar deyim. Menda jirchi bo'lasim kela. Aybat, yaxshi dey. Men yaratam salatli jirchilarni de, yoshlarni tim bo'li. Chunki siz televizordan ko'rib, aning biram bayram ansamblida yoshlar bosib turadi, yosh yigitlar. Bir xotin qizni olmagandir endi gruppaga, butun yigitlarni olgan. Shulay bitindi. Endi mena ta'lim yasadi endi. O'sha Qozonga kelasin deb o'quvlarni eshik sening. Xaniyapa bilmayman hali. 2016-yilda Pedagogiya universitetini bitirgach, endi Alloh taoloning eshik qo'shadi endi. Qozonga kelgachdan so'ng Qozonga borgach, endi men xabar keladi. Xaniyapa dunyodan aramizdan ketib bordi. Ham endi bu foto birinchi ham so'nggisi. Mening istalikka mana shunday zo'r tarixli material saqlangan. Bek zo'r rahmat anarga. Shunday g'adigina jirchi, mana bilasiz bit. Mana jirchilar hozir endi o'tlar qo'yalar endi, terli biyishlar. Mana Xaniyapa o'zi birovgina Gırık konsertini silkitaydi. Şulay bil. Kim hatırlayı? Endi mana shu jir tandir aning shunday motorgina jirni bo'laytasmiklar, qorilgan qora bo'ladi deb ataladi. Kara
Tez rahmat. Endi shu o'yindan sizni barimizni da o'zimning stolniy konsertimni chaqirib qolaman. 1-aprel 18 soatda Dekar Kenjabovga. Mana shunday, mana motor o'tirasiz zalni to'tirib, shogiram yettirib. Mana shulay to'layimgina tegi madaniyatga kelirsiz deb ishonib qolamiz. Kelishdikmi? Tabriklar, rahmat. Qadrli tomoshabinlar, aydagiz endi 1-aprel kuni Institut madaniyat saroyina bugungi demak zallarni to'tirib Eldor Nasirov konsertini qarab rahatlanib yo'l. Biletlar Tatar madaniyat muzeyida sotiladi. Chiqqanda olib ketasiz. Unutulur mümkün түгел ekan. Chin yuraging bilan yaratgaч. Ko'ngillarda teran yara qala, qanotlarni qayrab sindirgaч. Sahnada Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkorlari, xizmatkari Alsu Alvetova unutulur dema. Kömürünü neydi efendim baralım dostlar? Temirni kızığında soğular dediler hemen. Hazıra kadar dolup gittim. Makul ediniz. Hazır indi sizin karşınızda Ferhat Vahidov özünün şöyle bilen bayanda İlkar Nail Ahmetov. Rahmet dostlar, alkışlarınız için. Buna очень приятно. Dualar bümelinden yuvalı yuvalı Vaklimine enkeyden duaları Taşlama enkey taşlama Mine izge duamam Başlasan izge duamam Min bəxtli olalım Taşlama enkey taşlama Mine izge duamam
Kuavatlayında elkeyden Ürenmen duvarlarını Jitkörörmen dökülü şersini Süzüge de ollarını Taşlama elkey taşlama Mine izige duvandan Taşlasan izige duvandan Min baxtli bo'laman Tolsumlu da şifalı Enkeynin duaları Duaların bahtına Gidire durmanları Kursulattırmış yılları Ağır bitli yolları Kallerini jineleyde Enkeynin duaları Kursulattırmış yılları Ağır bitli yolları Kallerini jineleyde Enkeynin duaları Kallerini jineleyde Enkeynin duaları Enkeynin duaları Rahmet olsun. Hakan Fakita! Sen ben şurada oynadı. Tanrı'nın baskınlarla oynadı. Büyük kırmızı oynadı. Benim dostum. Rahmet olsun. Benim önümde gelmiş olacak. Yeah.
yüreğine yazılır amine. Unutur dile, unutur valline, yüreğine yazılır amine. Yüreğime unutur valline, yüreğine yazılır amine. Unutur dile, unutur valline, yüreğine yazılır amine. Yüreğine yazılır amine. Yüreğine yazılır amine. Rahmet Vakit'im. Alsın Aliye'dimi? Rahmet dostlar. Düşürni bara, eğilmişenge, eğlenli var gelmişenge. Gül boyunda baldırgan, şeşeğin bir kaldırgan su. Uzgun şakta bir damla kaderik bir kaldırgan su. Uzgun şakta bir damla kaderik bir kaldırgan su. İndimine bizge uğru gile, yüzümüzge cılabır bir yerge. Fransız yolun işlere satılıdır bizde de su. Sizlik veren açraşular yok giderler istede su. Sizlik veren açraşular yok giderler istede su. Uğramayda uğradım, uçulam uçulam. Çimeneler büylemeden yürügeler. Orsan da bir tuğan, birsen de bir tuğan su. Attım armaz tuğanı duymak, tüfenmekte bir tuğan su. Attım armaz tuğanı duymak, istenmekte bir tuğan su. Gül boyunda baldırgan, şeşe vakti kaldırgan su. Uzun şakta bir damla kaderik bir kaldırgan su. Orasında bir tuğan, birisinde bir tuğan su. Attı karmaz tuğanı kızmak, istenmekle bir tuğan su. İnternette bir damla kaderik bir kaldırgan su. Uzun şakta bir damla kaderik bir kaldırgan su. Халык шагыйре Разил Валиев Хания Фәрхинең якты истәлегенә багышланган «Китәм, бәхетле булсыннар» җырларым шигыре. Мин җиргә яз белән килгәнмен. Еласы урында көлгәнмен. Күз яшен йөрәккә яшереп, яшисен алдан ук белгәнмен. Мин җирдә моң эзләп яшәдем. Яшеннәр сукса да дәшмәдем. Yıllarım şabudan kalkkanda alkışlar şavanından yaşadım. Dünyada kilu var,
китү бар. Газаплы ул көнне көтүләр. Мин сезгә мең кабат бурычлы. Мин киткәч, бурычым җыр түләр. Мин китәм мәңгелек иленә. Хушыгыз, урманнар, кырларым. Мин китәм язгышка ияреп, калдырып иң газиз моңларым. Мин китәм мәңгелек иленә. Бәхетле булсыннар җырларым.